Blashbon IP ba jupet ya ke video junga na kapor ngasnai kini ki video na kadaw ba don ke beruki wan antek ingan po Instagram ki ong inga ba kung no ban sna XML ban bu po YouTube di ni taw bru kumba pilayo ini tani kong pihak ban download suai ne Google Drive nang tapat export suai kitu ki video ki ba pila deb edit exporting suai aku kadang export adalah dia kita lente export XML ke lente dengan na drive nanti Google Drive langsung nama tu anda pilih dev serve link na YouTube direct link na YouTube link plus like no video I next nanti ta thọ xoay kerteng gini video ke bapi edit XML nanti kenapa pin yok bo itu ke XML po tepan sebang link na Google Drive listen dan Google Drive anda pilih itu sewat ki XML kiba itu ki XML kiba pi export na alam syama nanti itu klik dulu mah ngat antai PE lah anda kalau make ni select na tai 3 dot sa copy link copy link itu ada link na YouTube dan itu ki link telah long itu entah next tambang tu ngapan lagi jenggersan lebih dah ku bapi ram dengan ban subscribe ban like video juga